Uba peniat sing siem ha ka arpau terik jeliau arhajar arpulai ula shimti kumu Chief Executive Member bertemai ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hadian ba amsyamladan kembali pun persya ayu ha ki election banjit CEM. Chairman ka KHADC wa lamprang bela ula penah ke yang dorbar banamar gejeng bamdan unu MDC bana aireng ya ki election CEM. Kumta uba peniat sing siem ula job nag besok ya kan election. Hadin kini kejeng penmena uba penyat udah let menshimti kesyuki jong CEM haki yang dorbar haka balasan ran lang yau digi MDC rengkat bad u CEM barem uba Titos Starwell Khan. Ki MDC gebel ajeng keren haka dorbar kilakit bok ket ruyang uba penyat sing CEM baun la ben penyat cekmat gi kam jangka council. Kilong ru bau uba penyat sing CEM ulang badan bok bah namar bulayok ban bad bun teligi kerdan haki HEDC. Mental loyok sendan mensyong hak syuki CEM banyak lam ke council. Kadbau ba Titos Starwell Khan ulakit bok yuba peniat sing CEM bo undang la bande shibun ki kam ki babha hakini ki kendiat banai aswa baka samoi trekam jaga council kan kutno. Henrei ulama hampat ba omdei ban syania yanu yanuru. Henrei kumkalong politik council kumperlok nasi om kumbawa om terus tak belum manusia tak belum berpikir nama balik naik ibadah di negara ini tanpa ikut nah kalian di sana kubu perlu walau ada kalian persia dengan air dan air buat air mesin minyak kedau minyak teh nak bentar berkor bandem nak syariat yang itu hakika isi dan hakika house. Don't trust anyone. Ngapa kau nadu mutasi tiba-tiba bahwa syariat 100% itu Perlawanan banjing yang syariat kanan ya kamu 101%. I know you can give your best, but I ko hatam ko giyam baka baka jadi faisian kami dia ko brom ka council but kagani ka dalam komunitas. Next kami nam artian we don't see senior members ki jungi ki balak berkontribusi shibun ban not senior shibun kami ni asosiasi kada ni ko council. Memang terkadang nasional tentu sehisi empat ya bawa ki members betul kita alam kerja terhilang bahwa kita dapat equal parties kemudian hanyu dengan air kerja terhilang ubor pakisong CM pakisong komisioner nomor batian yuk itu tulok yuk lokal palong kini ki atli ki district council hampo kalau dia sepat hajan dia lade ki pun menaik yuk tulok dengan kuat pendong ada dengan kuat bahkan jika isi kan syariah ya ke financial position jangka council banginan penjak kurang ya kini ke KHDC ke council bakin dua turang ki staff ki jungi i suatu ki nomtre officers ni ki hak berpendak pendiang ke ye kesam jungi bak hadu raspak families foundation to bakai nama tentang fresh to batang kawai ga tentu nadu ki officers hadu ki staff baru nadu pahe hadu baret bakin ye ke district council bakin fresh to bat minat undan kam bandabu ta kapor one tray Henry even 1 minute dan step what me akapor kemudian 1 akapor berdebun 1 minu akapor berdebun ni ginum kuat bernyi kisah bakin syong mir hamil ginum kuat bernyi bakin syong pelakor Henry even 1 akapor kemudian bakin even 2 akapor